šutnje odavno poštu žrtvama ustaškog genocida. Neka je vječni pokoj žrtvama genocida. Dozvolite mi da pozdravim u ime naroda Prebilovaca i zaslanika mitropolita Dabrobosanskog igumana Jovana Nedića i sve sveštenike, predstavnike društveno-političke zajednice, opština Čapljina, Čitluk, Trebinje, Stolac, Ljubinje, Bileća, novinare jugoslavenskih redakcija, štampe i televizije, sve ljude dobre volje, učesnike komemoracije. Dajem riječ Branislavu Tripkoviću, članu odbora za obilježavanje 6. avgusta. Bilovcima na ovom mjestu u školskom dvorištu, provodeći u život politiku stratega takozvane nezavisne države Hrvatske, ustaše su okupile narod Prebilovaca. Okupljenom narodu se laže sa motivom da ga vode u Srbiju. Počeo je, istorija će to potvrditi kasnije, završni čin izvršavanja smrtne presude nad jednim selom. Odluka o istrebljenju naroda, o uništenju sela, čak i njegova imena, razrađena je u ustaškom stanu u Čapljini samo zato što su stanovnici Prebilovaca bili Srbi i pravoslavci, pripadnici naroda koji je po genocidnom planu NDH trebao da nestane. Završnom činu prethodila je blokada sela od strane jakih ustaških snaga. Učinjeno je to u zoru 4. avgusta. U ovu školu ustaše su sakupili narod. Prvo su opljačkali novac i druge vrijednosti, zatim su se ustaše na razne načine iživljavale nad nedužnim narodom. Svjedoka tog bestijalnog čina još ima među živima. Danas, kada se slušaju, čovjekov razum da stane i prosto ne povjeruje šta se sve u to vrijeme sumraka ljudskog razuma događalo našim precima. Bila je to golgota nezabilježena u istoriji, najniža poniženja čovjeka, vrijeđanja časti i dostojanstva djevojaka pred njihovim roditeljima. I ginulo se na način nezabilježen u istoriji, bacanjem živi u jamu, klanjem, ubijanjem maljem, deranjem i soljenjem živog čovjeka. Nad vrelim Prebilovačkim avgustom i nebo je plakalo. Odavde ustaše su narod potjerali u silosu Tasovčiće, a odatle na današnji dan vozom u Šurmance. Na željezničkoj stanici u Čapljini Mileva Ekmečić, žena Branka, jedna od 20-ak trudnih žena, rađa muško dijete. I majci i novorođenčetu ustaše presuđuju onog trenutka kada je dijete rođeno. Tadašnji Prebilovci vozom su krenuli na svoje posljednje putovanje. Pješke iz Šurmanaca uz kanjon rijeke Neretve u podnožje brda Crnice, gdje su ustaše prije pronašle jamu Golubinku. Život sela tone u hladnu jamu kod Ararovi kuća. Za oko 500 žitelja naših Prebilovaca ustaše su odredile da im to bude zajednička grobnica. I nisu se zadovoljili tim monstruoznim činom. Nastavljaju po povratku u Prebilovce sa progonima ono malo preživjeli Prebilovčana. Ubijaju na kućnom pragu, na Gostincu, u Orahovom dolu, na Kravarici, u Groblju, na Katuništu, u Hutovu blatu, Morinu otoku, u Grliću, Mrvićima, u dolu pod selom, u dolu kod Suvića kuća, na Suvića gradini. Cijeli atar Prebilovaca pretvoren je u stratište. Posljednje ubistvo izvršeno je 28. augusta. Bilo je to u Bregavi na Bunaru, 41. stratištu. Od oko 1000 stanovnika predratnih Prebilovaca, augustovske strahote, progone i ubijanja preživjela su 172 stanovnika. Danas, skoro pola vijeka kasnije, kada se analizira spisak preživjeli,
može se vidjeti koliko je bio genocidan plan Ustaša o istrebljenju naroda, jer od 1 do 10 godina starosti preživjelo je samo 4 djece, od 10 do 15 godina 22, od 15 do 20 godina starosti preživjela su 43 stanovnika Prebilovaca, među njima samo 6 žena. Od 20 godina starosti do 40 nije preživjela ni jedna žena, dakle majka, niti djevojka, buduća majka. A predratni Prebilovci vrvili su od mladosti na stotine mladića i djevojaka. I pored toga, plan o uništenju sela, dakle, nije mogao biti u potpunosti ostvaren. Sa svojih 172 života, Prebilovci su postojan dokaz ne samo za jugoslovensku i europsku, nego i svjetsku istoriju, da je uzaludan i sumanut svaki plan o uništenju jednog naroda. Svaki pedalj ove prebilovačke zemlje svedok je jednog vremena jednako kao i Četko Dragičević, nad kojim je 10. augusta izvršavana, ali ne izvršena presuda smrt streljanja. Prebilovci augusta 1941. godine postaju simbol stradanja srpskog naroda, ali i njegove neuništivosti. I ne samo to. Preživjeli su uspjeli da u kasnijem periodu rata svom selu donesu još jedan atribut. Slobodarsko-partizanska četa u Prebilovcima je formirana 15. oktobra 1941. godine i bila je to prva organizovana jedinica Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije u ovom dijelu zemlje. O borbenim dejstvima ove čete i pobjedama koje je izvojevala na prostorima Prebilovaca u maju 1942. godine govori radio Slobodna Jugoslavija. Poginulo je 15 boraca iz Prebilovaca, što predstavlja 12% od ukupnog broja stanovništva koje je preživjelo augustovske pokolje i koje je po godinama bilo sposobno za borbu. Koliko su Prebilovci bili i ostali slobodarski, govori i podatak da je od augusta 1941. godine do kraja rata pala samo jedna žrtva, Anđa Bulut. Poginula je u Jasenovcu i tako svojim životom povezala sudbinu i istoriju Prebilovaca sa sudbinom i istorijom srpskog naroda i njegovom najvećom grobnicom Jasenovca. U istorijskoj, memoarskoj i drugoj građi, pa i sjećanjima preživjelih Prebilovčana, spominju se različiti podaci o broju stanovnika predratnih Prebilovaca i broju žrtava. To je i razumljivo, jer je prvi popis žrtava pripremljen tek 1962. godine. Sasvim je sigurno da su predratni Prebilovci imali oko 1000 stanovnika, da je poginulo više od 800, a oko 500 u Šurmanovačkoj jami i da je avgust 1941. preživjelo 172 čeljadi. Neizbježno je reći i to da je moralna obaveza potomstva da i dalje istražuje arhivsku građu, jer među živima je sve manje svjedoka. Gospodo, braćo i sestre, drugarice i drugovi, dragi gosti i svi ljudi dobre volje, u slobodi, uz podizanje porušenog i ograđivanje razgrađenog, prvi posao je bio je da se kosti oni koji su poginuli na području Prebilovaca, a sahranjeni su na mjestu pogibije, prenesu u mjesno groblje. Za poginule u Morinom otoku i Orahovom dolu podignute su 2 kosturnice u groblju. S obzirom da je oko 500 naših mještana u Šurmancima, naše selo je od tada do danas poput otvorenog groba. Uvijek je bila želja da se izvrši moralni, ljudski i civilizacijski dug prema žrtvama, da se njihove kosti prenesu iz Šurmanačke jame i dostojno sahrane u Prebilovcima. Smatramo da je pravo na grob jedno od osnovnih ljudskih prava i na tome smo isključivo utemeljili naš zahtjev za prenos kostiju iz jame. Zahtjev smo uputili na adrese državnih organa od opštine do federacije. Iako je od dana podnošenja zahtjeva proteklo 8 mjeseci, nijedan organ nije se zvanično izjasnio o našem zahtjevu. Odgovori koji su stigli u Prebilovce govore o tome da je nadležnost o donošenju rješenja o prenosu kostiju žrtava kod drugog organa. Čak nam se odgovor sa ovakvim sadržajem upućuje i iz Komisije za predstavke i žalbe predsjedništva SFRJ, kojoj se nismo ni obratili. Obratili smo se predsjedništvu države i s razlogom smo to učinili, jer mora se uvažiti činjenica da je oko 800 ljudskih života iz naših Prebilovaca u temeljima ovog društva.
Zato nas nije napustila nada da će država kojoj smo se obratili izići nama u susret i zajedno sa nama izvršiti dug koji je zajednička moralna obaveza. Samo pozitivno rješenje povodom našeg zahtjeva može zaliječiti poluvjekovnu otvorenu ranu Prebilovaca. Zar dozvoliti da ta rana i dalje krvari? Zato odlučno zahtijevamo da se svi kojima smo se obratili sa zahtjevom o njemu izjasne najdalje u toku septembra mjeseca ove godine. Vjerujući u pravdu i istinu i u pozitivan odgovor, mi, rodbina žrtava i njihovo potomstvo, već smo se odredili prema karakteru i funkciji budućeg spomenika. Biće to spomen kosturnica crkva u čijim temeljima će biti kripta za kosti žrtava. Gradit ćemo je zajedno sa narodom, čiji smo simbol, i zajedno sa svim ljudima dobre volje, bez obzira na nacionalnu pripadnost i vjeru. Izražavamo nadu da kripta neće biti druga mrljana savjesti društva u čije temelje Prebilovci ugradiše preko 800 života i u čijim temeljima je više od 30 života čija je nit prekinuta u Bešici i u čijim je temeljima su 54 porodice iz kojih niko nije preživeo. Selo koje je imalo takvu prošlost ima obavezu da pamti i ne zaboravlja. Kako zaboraviti? Tripka Ćirina i njegovi 9 kćeri i sina Slobodan. Učiteljicu Stanu Arnaut koju su silovali njeni učenici. Kako zaboraviti tolika ugašena ognjišta Prebilovačke Bešike i Ristu Medana, čiji je život nasilno prekinut u utrobi majke Mileve. Branka Medana, koji je sebi lukićem otkinuo brkovi i otišao u smrt, da mu ustaše ne diraju čast i dostojanstvo. Kako zaboraviti Mitra Spuževića, koji je u Mrvićima savjetovao mlađima da bježe, ne bi li neko ostao za svjedoka i znao kasnije prenijeti kako je bilo. Kako zaboraviti da je Prebilovcima promijenjeno ime u Novo Selo i da je bilo naseljeno sa porodicama zaslužnim za ustaški pokret. Sve to se pamti i nosi u kolektivnoj svijesti Prebilovaca i ne zaboravlja. Danas Prebilovci, ovi ovdje i oni širom Jugoslavije, dostigli su otprilike predratni broj stanovnika. Okrenuti su svojoj prošlosti koju poštuju i budućnosti koju su spremni graditi u zajedničkoj nam otadžbini Jugoslaviji. Neka je vječna slava i pokoj žrtvama ustaškog genocida. Hvala, Branko. Ja bih vas zamolio da me pažljivo saslušate i da se držite svi u pustava i naše molbe, da se poštuje način kako je dogovoreno da se krećemo od Prebilovaca do Šurmanaca, u Šurmancima i na povratku u Prebilovac. Ovdje mi malo glasno. Nakon moje završene riječi krećemo za Šurmance. Postoje ljudi sa ovim takama koji će vam dati uputstva kako će se formirati kolona i kako ćemo krenuti odavde. U prvom ešalonu kolone, tako da nazovem, ima 28 vozila, tačno namjenski određeni, i ljudi koji su u tom dijelu kolone znaju da su u toj koloni. Tu kolonu će voditi milicija, drugu kolonu će voditi Nedeljko Jotić, a treću Bogdan Brnjašić.
Bogorodice, bez
smo služe predstavljala hrišćan, toliko priljedno mučenici molite, toliko razrešenije nam darovati. Blagosloven jesi Gospodin, naučim ja opravdanje Tvoje. Put uski hoši prizgodiš, žiti krst, jako jarem teži, i mnie poslije tovaži, prelaju pribite nas vladite sja, i evo tova vam možete, i vjece nebeski. Blagosloven jesi Gospodin, naučim ja opravdanje Tvoje. Obražje sam neizrečenija Tvoje ja slavim, paštija si noću pregrešeni, u šedri Tvoje sozdanije vladiko, i očisti Tvoji blagoutrovije, i možda nemoje otečestvo podaži, raja palki žitelja, mjasto Tvoja ja. Blagosloven jesi Gospodin, naučim ja opravdanje Tvoje. Tebe u vode suši zdravim ja, i obrazom Tvojim božestveni poštim. Prestupljenije že zapovjedi pogim ja, возрасти землю водне ja že zjavi. To ježe po podobiju osveti, Edeju dobrotoju odobraziti zjav. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i svjatelju jedinago Božestva, blagočesno pojemo pijuše. Svjat jesi Oče beznačajni, beznačajni Sine i božestveni duše, kroz hjerci nas jedoju bezlokači, i vječnago ognja ishiti, i minje i prisno i vo vjeki vjekovami. Raduj se čizaja Boga plodiju ružaja, bo spasenije svijek, je juče ročelo vječeski obrete spasenije, Tvoju da objažem raj, Bogorodice čistaja, blagoslovena ja. Aleluja, 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 slava Tebje Bože. Aleluja, 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 slava Tebje Bože. Aleluja, 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 slava Tebje Bože. Pomiluj nas, Bože, po velice milosti Tvoje, molim Ti se, usliši, pomiluj. Miluj, Gospodi, pomiluj, pomiluj. Jeszcze molim się, upokojni dušu sovši rabo Boži, od ruka ustaški pobiti Nikolu, Danicu Cetu, Olguta, Čeka Slavka, Branislava Milenka, Jelenku Stanu, Vedu, Denicu Jovanku, Milevu Milosavku, Anicu Đuču, Anu, Darinku, Francija, Spasja, Jeljivo, Dušana, Anđu, Milenu, Vasmaci, Uroša, Jovanku, Darinku, Milosavku, Niku, Slavka, Stanu, Obrena, Soku, Spaseniju, Đuču, Milenu, Koviku,
Tihomira, Milosava, Anđu, Mitra, Ilinku, Draginju, Maru, Nikolu, Maksima, Anđu, Stoju, Vasiliju, Anđu, Joku, Jovanu, Boška, Dušana, Spasoja, Darinku, Kolinku, Draginju, Miloslava, Slavka, Nikolu, Joku, Stanu, Milu, Vukašina, Vukosanu, Branka, Stanu, Momira, Milenka, Stanu, Bogdana, Milevu, Listu, Joku, Jovu, Borislava, Koviku, Borislavku, Šćepana, Stoju, Novicu, Ikoniju, Milenka, Milosavu, Vasu, Novicu, Savu, Gospavu, Mladena, Đurđu, Nevenku, Maru, Savu, Listu, Slavka, Jovanku, Branka, Ljubicu, Vasiliju, Ljubu, Savu, Milena, Boju, Milorada, Milenu, Listu, Zorku, Đurđu, Ljubicu, Darinku, Cijetu, Jovu, Darinku, Medosavu, Ježe, Prostitinsku, Ježe, prostiti sjako je pregrešenje vojno i nevoljno je. Gospod Bog učini dušu i dježe pravedni upokojevaju se. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Milosti Božja, Carstva nebesnog, ostavljenje greju Hrista besmrtnog, od Carja i Boga našego, prosi. Gospodu pomolim se, Gospodi pomiluj. Jako ti jesi voskresenje, život i pokoj, usomši rabo tvoji od ruku ustaških pobiti. Hriste Bože naš, tebje slavu osilajem s obenačanim tvojim ocem, so presvjatim blagim životovijašnim tvojim duhom, ninje i prisno i vo vijeki vijekov. Ti ježe sjenico mi je, i gostujem ja pred sjak zemnorodni, ako že reče pisarni je, njegda mir priobrjašem toga, Bogom selim sjak, ježe kupje, carije i niši, ježe Hriste Bože predstavavši, a rabi tvoja u pokoj, jako čelovjeko ljube. Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i ninje i prisno i vo vijeki vjekova. Svjatoja Bogorodice, vo vremja života mojego ne ostavi mene. Ovdje českomu predstaviteljstvu ne vjerim ja, no sama zastupi pomiluj ja. To je more vozi znaje moje, draha pa ste boreju, Tihomu pristanišu tvojemu pritekopiju ti, pozvedio ti život moj, mnogo milostive. Paki mira, Gospod, pomolim se ja. Gospodi pomiluj. Ježe, molim se, upokojni duši, u soci za Božji pravca, od srci bratnjak naših, Ize život tvoj položiša, nedužni bojan, Jeleno Samu, Peru, Danicu, Jovanku, Milevu, Milošavu, Anicu, Đura, Anđu, Darinku, Rasnova, Stojana, Genku, Joku, Dušana, Anđu, Milenu, Maksima, Vasiliju, Uroša, Jovanku, Darinku, Milosavku, Niku, Slavka, Slavku, Stanu, Obrena, Soku, Spaseniju, Đurđu, Iliju, Koviku, Tihomira, Milosava, Anđu, Mitra, Iliku, Draginju, Maru, Maksima,
Nastoja Darinku, Ovisku, Draginju Miloslavu, Savu, Nikolu, Joku, Ognjena, Stanu, Milu, Vukašina, Vukoslavu, Branka, Stanu, Momira, Milenka, Stanu, Bogdana, Milevu, Risa, Joku, Branislava, Ovisku, Borislava, Stjepana, Stoju, Novicu, Nikoniju, Milenka, Milosana, Vasu, Jovicu, Savu, Gospavu, Maljana, Đuđu, Nedjeljka, Vidosavu, Maru, Savu, Rinka, Savka, Jovanku, Branka, Ljubicu, Vasiliju, Ljubu, Savu, Milana, Boju, Milorada, Milenu, Lisnu, Dorku, Đuđu, Ljubicu, Lenku, Cvijetu, Joku i Darinku. Pravednicu pokojvajući ja. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Ja Carstve nebesna dostavljenja grehom njihovim, u Krista bez svjetla, imotanje Boga našega, oprosti. Podaj, Gospodi, Gospodi, pomiluj. Svesenije život i poslušavši grad tvojih, pravotac, otac i bratija naših, križe život tvoj položiš na sva vjeru, pod ustavših razbojnika Hriste Bože naš tebi svojcilajnstvo beznačali tvojim otcem predskim i blagim i žubračnim tvojim duhom, ninja i prisno i voli vijeka. Amin. Bila i slava Otca i Sina i Svjetoga Duha, ninje i prisno i vo vijeki vijekov. O duhi pravedni skončavši svjatoši, razvoj i spase u pokoj, sokrenjaja i oblaže moj žizni, jaže u tebe, čovjeko ljubče. Pokojiši tvoji, Gospodi, bježe si sjati tvoji upokojevaju sja, upokoji duši raš tvoji, jako jedinjeci, čovjeko ljube. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, ti jesi poslušeni, volio si okovani, da ćeš živi, sami duši razdvoji u pokoj, ninje i prisno i vo vijeki vjekovani, jedina čistaja i neporočnaja djevo, Boga vesjene nerošaja, moli spasti sja duša mi. Pomiluj nas, Bože, po velike milosti Tvoje, molim Ti sja usliši, pomiluj. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Jeste oni sja pokojni duši u sopši hrabu, Boži praotec i otec i bratijah naših podustavših ruk pobjenih zlije, i oježe prosti se i sjakom u prevješenju volnom može i nevolnomu. Gospodi pomiluj.
oproštenja grijehovi u Hrista besmrtnog Carja i Boga našega prosim. Gospodu pomolim si ja. Život i pokoj izopši hrabo Boži, pravotec i otec i bratijak naših Nema problema. Što, pomoći? Pokoj podaš Gospodi u sopšin rabom svojim i sotvorim vječniju pamjat. Vječni pokoj podaš Gospodi u sopšin rabom svojim i sotvorim vječniju pamjat. Vječna ja pamjat, ja ovdje govorim o načinu stradanja ovih Bedilovačkih i možda i drugih učenika s obzirom da će u ime preživjele njegove rodbine više o tome govoriti drugi, pa ću u izlaganju biti kratak. Svojstvu ja vas sve u ime gospodina mitropolita pozdravljam, a naročito večno usvelenje Prebilovčane, isporučujem njegov blagoslov i pozdrav, koji se ujedno zahvaljuje njima na pozivu i želim vam da do kraja ostvarite svoje zacrtane planove u smislu podizanja spomen crkve u Prebilovcima, gdje bi bili prenete kosti, ili bolje rečeno mošti vaših milih i dragih pokojnika, da u miru počivaju na svojoj rodnoj grudi do određenog dana Gospodnjeg. Ovim žrtvama je učinjena velika nepravda, što su ovako dugo morali čekati da se obavi parastos i da se ovdje pomolimo Bogu za duše njihove. No, tu nije krivica ni na sveštenika, ni njihove rodbine, jer je tako diktirao duh vremena, kome smo se mi, iako teška srca, morali povinjavati. Naš kalendar je ispunjen hiljadama imena nevinih žrtava, mučenika i svetitelja, počevši od pobijenih 14.000 vislejemske djece u Jerusalimu, od strane cara Iroda, pa sve do današnjeg dana, koje je Bog za njihovu pretrpljenu nepravdu proslavio ih i upisao u knjigu večnoga života, pa čvrsto verujem da će Gospod Bog i ove nevine stradalnike koje ovde godinama počivaju više vaše mile i drage proslaviti i uvenčati mučeničkim vencima u slavi svojoj. Neka Gospod Bog sa pravednima upokoji duše ovih svetih mučenika, a njihovoj preživaloj rodbini podari svako dobro u životu. Hvala.
sudjelovati na ovom časnom pomenu. Srpski narode, poštovani gosti, okupili smo se na ovom stravičnom i grozomornom mjestu, stratištu nevinih žrtava srpskog naroda, na šurmanačkoj jami Golubinki, da odamo dužnu poštu našim milim i dragim koji su ovdje našli mučeničku smrt od zločinačke ustaške ruke. Danas, 6. avgusta 1990. navršava se 49 godina od zločina izvršenog nad prebilovačkim nevinim žrtvama. Žrtve prebilovaca koje su skončale život u šurmanačkoj jami jesu isključivo i jedino djeca, žene, djevojke i nemoćne starice, njih oko 500. Nisu samo ovdje u Šurmancima prebilovačke žrtve. U Prebilovcima i oko Prebilovaca ubijeno je još 330 žitelja Prebilovaca. Ta stratišta su u Vorenom otoku, Kravarici, Gosiljcu, Bregavi, osnovnoj školi, Zojmiru, Dijelima, Nokcu, Hutovu blatu, Otocima, Grkovom dolu, Čapljini, Prebilovačkom groblju, na oba mosta na Bregavi i druga. Stravično je veliki broj 830 Prebilovčana ubijeni u avgustu 1941. godine. Slikovitije rečeno, 90% žitelja Prebilovaca ubijeno je, a samo 1/10 preživjela je ustaški genocid. Od 1000 žitelja zločin je preživjelo oko 160 ljudi. Generacije rođene od 1925. do 1941. potpuno su nestale, osim 15 preživjelih dječaka. Samo djece do 14 godina ubijeno je oko 300, a djece do 2 godine 64, djevojaka preko 90. Broj porodica od kojih niko nije preživio ustaški pokolj je 54. Prebilovci su u crno zavijeni i po broju ubijeni predstavljaju stradalnika broj 1 u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Mi bar tako mislimo. Način na koji su umoreni ovi nesretnici nepoznati u dosadašnjoj istoriji. Skoro da nema slučaja da je neka od žrtava ubijena streljanjem. Svi oni su umrli u najstrašnijim mukama, uz primjenu takve brutalnosti i bestijalnosti od strane izvršioca zločina ustaša, da se čovjek pita kako je moguće izvesti toliko mnoštvo raznih mučenja. Evo primjera. Sve žrtve koje leže u ovoj jami bačene su žive u jamu. Nijedna od njih nije prethodno streljana. Koliki je broj, naročito oni koji su bačeni posljednji, nastavio da živi u jami i koliko dugo? Da li su nesrećnici postali ljudošteri? A možda je bilo i porođaja u samoj jami. Ustaša Osman Lizde pričao je po povratku sa ove jame da mu je najteže bilo sa dječacima iz Prebilovaca koji su se opirali bacanju u jamu i grčevito se hvatali za noge ovog i drugih krvnika, moleći kroz plač i suze da ih ne bace u jamu. Ali zločinci nisu imali milosti ni prema djeci. Naprotiv, žrtve koje su se opirale bacanju u jamu, hvatale su se za rub jame, ustaše su kundacima pušaka i drvenim štapovima kojima su ih gurali u jamu, udarale po glavi i rukama dok se ne otisnu u jamu. Dugo vremena prostor oko jame bio je poprskan krvlju i mozgom. Dokumenat Arhiv Jugoslavije, dosije 3846. Malu djecu, koju su majke nosile na rukama, čak i dojenčad, ustaše su oduzimale iz naručja majki i bacali ih visoko u vazduh iznad štrila jame u koju su djeca padala. Majke su ove zločine posmatrale, kaže ustaša Jozo Ostojić pred Vijećem okružnog suda u Mostaru. On je ispričao da mu je Mirko Arar rekao da mu se jedno dijete uslijed straha pomokrilo u ruku prilikom bacanja u jamu. Također isti Ostojić kaže da je Jozo Prusac uzeo u ruke jednog dječaka starog 4 do 5 godina i bacio ga u vazduh iznad grotla jame, a zatim sa uživanjem rekao: vidi što se čevrta, jebe mu oca. Zločin u Šurmancima izvršile su ustaše iz sela Međugorja, Šurmanaca i Bijakovića pod rukovodstvom ustaše Ivana Jovanovića Crnog, glavara sela Šurmanci. Uz pomoć ustaša iz Čapljine i okoline, koje je predvodio ustaški tabornik Andrija Bulja. Grupa Crnog Jovanovića brojala je 150 ustaša, što je utvrđeno iskazom optuženih ustaša Ivana Soče i Mate Vasilja pred Vijećem okružnog suda u Mostaru 1957. Pretpostavlja se da je skupina Andrija Buljana bila još brojnija, oko 400
stotine ustava. Narod ispred Bilovaca trajalo je 6 sati, od 7:30 do 13:30 časova 6. avgusta 1941. godine. Slavni ustaša Jozovaci, zvani Lukić Jozić na glavnom pretresu pred okružnim sudom u Mostaru, dok ustaša Jozo Ostojić na istom suđenju kaže da se zbog dugotrajnog guranja u jamu djece i žena zamorio, zbog čega je tražio od Crnog Jovanovića da ga zamijeni. Jovanović je udovoljio njegovoj molbi i na njegovo mjesto došao je Jozo Prusac, dok je Jakova Vasilja zamijenio na jami Mato Vasilj ili Martin Vasilj. Po završenom bacanju naroda u jamu je bačeno krupno kamenje i nekoliko bombi. Nakon likvidacije, učesnici ovog zločina pijančili su i veselili se na samoj jami, a Crni Jovanović i Andrija Buljan održali su govore o uspješno obavljenom poslu i zatražili da se o zločinu ćuti. Grupa Crnog Jovanovića izvršila je još čitav niz zločina na drugim Srbima dovedenim iz Bosne, iz Alipašina mosta, Blažuja, Iliče, Reljeva, Rajlovca, Novog Sarajeva i Hrasnice. U 8 do 10 navrata otpremljeno je iz Alipašina mosta oko 15 vagona bosanskih Srba za šurmance koji su bačeni u ovu jamu. U ovoj jami su i mnogi drugi Srbi koji su skinuti sa vozova na relaciji Sarajevo-Dubrovnik i obratno, koje je svakodnevno hapsila grupa Andrije Buljana i Šapljine, koja je operisala na pomenutoj relaciji i predavala ih Crnom Jovanoviću i njegovoj grupi radi likvidacije koju su ovi revnosno obavili. Navedena presuda Okružnog suda u Mostaru K broj 77/57 od 2. oktobra 1957. godine konstatuje: ustaše iz Međugorja, Šurmanaca i Bijakovića na čelu sa Crnim Jovanovićem su organizovana grupa zločinaca koji su sistematski, svesno i po određenom planu prišli masovnom uništavanju srpskog žiga u našem kraju i ovaj zločin po broju žrtava i svireposti spada u najteže zločine ove vrste. Kakav li je, pod navodnim znacima, grijeh naš narod učinio da je morao snositi ovako teške posljedice? Jedini njegov grijeh što je pripadao srpskom narodu i pravoslavnoj vjeri. A kako su prošli prebilovački mučenici koji su izgubili život u selu i oko sela? O tome rečito govore primjeri Dragena Daždina i Milana Brnjašića, koji su živi odrani i na živu ranu posuđeni. Smrt Sime Brnjašića, kojemu su obe ruke živom narezane u laktovima i obe noge po koljenima, a zatim stavljene preko ustaškog koljena i prelomljene da bi tek potom bio zaklan. 50 prebilopčana ubijeno je u Morenom otoku, usmrćeni tako što su zaklani gladnim noževima, čije su glave odvojene od trupova bačene u jednu, a trupovi u drugu raku. Sestre Kova i Joka Suhić, kćerke Obrena, solunskog dobrovoljca, ubijene su zapravo zbodene gvozdenim vilama, a prethodno obe silovane. Učiteljici Stani Arnaut živoj su osjekli obe dojke. Prethodno je silovana od većeg broja ustaša, a silovali su je i njeni bivši učenici iz Kabele, gdje ranije bila učiteljica. To su radili mladići od 16 do 18 godina. Ženi Bogdana Medana Milevi, koju su zatekli na porođaju, ustaše su bajonetom rasporile stomak, izvadile iz utrobe živo muško dijete, komu su dali ime Jovan, naboli ga na nož, a potom zamotali u krpe i vratili u majčinu utrobu. U osnovnoj školi ustaše su oduzele malu djecu iz naručja majki i iz kolijevki i na očigled cijelog naroda ih ubijali na drastičan način. Djecu uzimaju za noge, snažnim zamahom udaraju dječjim glavama o zid škole. Dječje lomanje pucaju, a mozak se prosipa. Mnoštvo je ovakvih i još groznijih primjera na koji su umoreni žitelji Pribilovaca. Karakteristika ustaškog zločina genocida nad srpskim narodom je da je genocid izvršen uz najveću brutalnost. Šta reći o masovnom obeščašćivanju, silovanju pribilovačkih žena? Djevojčice, počeo 12 godina i starije, su masovno silovane. Ista sudbina snašla je sve djevojke i mlađe žene. Najveća bestijalnost odigrala se u osnovnoj školi kada su ustaše skinule do gole kože 15 najljepših djevojaka i silovali u školi pred uhapšenim i preneraženim narodom. Po zahtjevu ustaša, majke nekih silovanih djevojaka bile su prinuđene da drže kćeri prilikom nasilne obljube. Srpski narod je skupo platio gubitak slobode i vladavinu nezavisne države Hrvatske, jer je u toku Drugog svjetskog rata na ovim prostorima njegovo nacionalno biće prepolovljeno. Onaj deo srpskog naroda koji je preživio ustašku jamu i kamu, latio se oružja posle pokolja 1941. i časno se bori za slobodu dajući
učešće u zločinu bilo masovno, uvela je neshvatljiv princip u kažnjavanju zločina, princip odbira i preskoka. Vlast nije htjela da svakog zločinca izvede pred sud i da krivično odgovara. Ona je po svom maršinu da birala ko treba da odgovara uz preskakanje mnoštva najokorjelijih ratnih zločinaca. U stvari izvela je na sud pojedince, a masovno preskočila, odnosno zaštitila ogromnu masu ratno slovom i brojem samo 14 ustaša. Od njih 14 izrečeno je samo 6 smrtnih presuda, a ostala 8 dobila su vremenske kazne zatvora, neki samo 3 godine. Čudna neka pravda za masovno ubistvo djece, 3 godine zatvora. Ako se zna da je u Prebilovcima ubijeno 830 žitelja, da je na jami u Šurmancima učestvovala oko 550 ustaša, da je u napadu na Prebilovce 4. augusta 1941. to jest u opkoljavanju sela, hapšenju i odvođenju naroda učestvovala oko 3000 ustaša, neshvatljivo je da je za sve navedene zločine izvedeno samo 14. Jasno je da izvođenje pred sud samo pojedini ustaških zločinaca radi krivične odgovornosti nije imalo da cilj kažnjavanje i osudu zločina, već jedino da se srpskom narodu zamažu oči, da se dovede u zabludu, da su navodno zločinci kažnjeni, a vidjeli smo kako. Treba reći, dok je još trajao rat, a posebno u posleratnom periodu, mnogi zločinci postali su politički i državni funkcioneri nove države i tako došli u poziciju da ponovo odlučuju o sudbini srpskog naroda i poslije rata. Mnogo je takvih primjera. Tako je predsjednik Narodno-oslobodskog odbora u Šurmancima 44. 45. i kasnije, i to prvi predsjednik, bio Ludvik Jovanović, ustaša, koji je bacao u jamu Prebilovačku djecu i druge Srbe, a njegov bife na željezničkoj stanici služio kao prihvatni zatvor za Srbe koji su skidani s vozova i potom ubijani na ovoj jami. On je rođeni brat okorelog ustaškog zlikovca i funkcionera Crnog Jovanovića. Navedeni podaci stoje u navedenoj presudi Okružnog suda u Mostaru. Zaštita zločinaca je samo jedna od nepravdi učinjeni srpskom narodu. Jugoslavenska država do danas nije utvrdila broj žrtava ustaškog genocida izvršenog nad Srbima, Jevrejima i Romima. Ona je zabetonirala jame i broj žrtava postao je tabu tema. Natpisi na podignutim spomenicima žrtvama ustaškog genocida sadrže falsifikovane podatke. Iz njih se ne vidi ko su žrtve, kojoj naciji i vjeroispovijesti pripadaju. Ne vidi se ko su zločinci i kojoj naciji oni pripadaju. Na mnogim spomen obeležjima žrtvama ustaškog terora stavljeni su neodgovarajući simboli, na primjer zvijezda petokraka, umjesto krsta i latinično pismo, kojima se žrtve nisu služile umjesto ćirilice. Takav slučaj je i sa ovom jamom, u kojoj su naše žrtve. Sve ove falsifikate moramo odstraniti i staviti istinite podatke. To je naš dug. Skrivanjem zločina izvršen je novi zločin prema srpskom, jevrejskom i romskom narodu. U Bosni i Hercegovini do sada je registrovano 1013 stratišta, na kojima je stradalo preko 450.000 lica, a obeleženo je samo 328. Od 38 hercegovačkih jama, u koje je bačeno više hiljada ljudi, obeleženo je samo 11. Izuzimajući ovih 11 jama, ostala stratišta Hercegovini, koliko je poznato, koje nisu obeležena. Od srpskog naroda se tražilo da zločine izvršene nad njim ne spominje, da ih zaboravi i oprosti. U vezi sa zaboravom istoričar akademik Radovan Samardžić kaže: stara je istina da zločinac teži da sakrije zločin, a ideolozi zločina zahtevaju u ime pod navodnim znacima mira i bratstva da se zločin potpuno zaboravi. Skrivanje zločina je novi zločin ili pripremanje za njega, a ideologija zaboravljanja zločina je saučesništvo u zločinu. Završeni navodnici. Pjesnik Matija Bečković na skupu društva Srpsko-jevrejskog prijateljstva reče: najveće blago jednog naroda su njegove nevine žrtve. Nevine žrtve, to blago naroda, ne smiju nikada da budu zaboravljene. Jer narod koji bi ih zaboravio zaslužio bi prezir čitavog čovečanstva i tako dalje. Naša je poruka u pogledu zaborava identična onome što je rekao neki dan
žrtava genocida. Mi Srbi smo skloni zaboravom, praštanju. Bog može da prašta. Mi ne možemo i nemamo pravo da oprostimo. Georgije Santjana, sjevernoamerički filozof španskog porijekla, kazao je: oni što hoće da što pre zaborave, spremni su da ponove. Naši ljudi koji su zahtijevali vađenje posmrtnih ostataka iz jama i dostojnu sahranu žrtava proglašeni su srpskim nacionalistima i protivnicima bratstva i jedinstva. Znači, mi smo dužni da ćutimo, trpimo i zaboravimo. Skoro će 8 mjeseci od našeg zahtjeva upućenog svim političkim i državnim organima Federacije, Republike i opštine da se ova jama otvori i izvade posmrtni ostaci naših žrtava. Do danas nismo dobili odgovor da li će naš zahtjev biti rešen pozitivno, a ima pokušaja da nam se to ne dozvoli. Jer se izmišljaju lažne priče da u ovoj jami ima čak i ustaša koje je navodno nova vlast poubijala i tu bacila. Takva teza se uklapa u sadašnje nastojanje pojedinih vladajućih struktura u pojedinim republikama da se izvrši pomirenje i izjednačavanje žrtava i zločinaca. Tog pomirenja neće biti. Odgovorno tvrdim da je ova jama jednonacionalna i da u njoj osim Srba nema drugih nacija, čak ni Jevreja, o čemu posjedimo pismene dokaze. Od strane vlasti ističe se teza da bi vađenje posmrtnih ostataka iz jama moglo izazvati određene političke posljedice, odnosno uznemirenje građana. Mi pitamo kojih građana? Ako su to oni građani koji su učestvovali u izvršenju zločina, ili njihovi istomišljenici, ili potomci, onda nas to uznemirenje ne zanima. Pitamo se po kojoj to logici i pravu vlast više vodi računa o zločincima i njihovim osjećanjima, a ne o žrtvama. Nas niko ne pita kako se mi osjećamo, što 50 godina čekamo dan sahrane naših mučenika, ubijeni na barbarski način. Prebilovci su 50 godina otvorena grobnica, u očekivanju da nam se vrate mošti naših majki, braće, sestara, očeva i druge bliže i dalje rodbine. Jugoslavenska država bila je dužna da izvadi kosti iz jama i sahrani pre 40 godina u vremenu od 45. do 50. Da je to uradila, država bi podstakla jačanje međunacionalnih odnosa, jačalo bi međunacionalno povjerenje i danas bi vađenje posmrtnih ostataka doprinijelo jačanju međunacionalnog povjerenja. Za generaciju koja je preživjela ustaški zločin genocida, nema prečeg i svetijeg zadatka od vađenja posmrtnih ostataka žrtava genocida i svih jama. Naša odlučnost da taj zadatak izvršimo nema granica, nema sile koja nas u ostvarenju tog zadatka može spriječiti. Mi smo uvjereni da ćemo u najskorije vrijeme pristupiti vađenju posmrtnih ostataka naših najmilijih iz ove jame i dostojni sahraniti u Prebilovcima, mjestu njihovog rođenja. Posmrtne ostatke sahranit ćemo u spomen crkvi Kostovnici, kako i priliči žrtvama koje su ubijene samo zato što su srpsko-pravoslavne vere i srpske nacije. Radi se o vjerujućim ljudima, to jest ljudima koji su vjerovali u Boga. Izgradnju spomen crkve počinjemo ovih dana. Crkva će biti trajno i dostojno spomen obeležje naših žrtava. To je vječni spomenik sa kojima će biti zadovoljni i mrtvi i živi. Crkva će biti mjesto koje će okupljati one koji su preživjeli ustaški pokolj i njihove potomke. Mjesto gdje ćemo izraziti svoju neizmjernu tugu i pokloniti se senima našim mili i dragi. To je sveto i dostojanstveno mjesto, jer su tu svete mošti naših velikomučenika. Crkva će biti mjesto hodočašća i okupljenja srpskog naroda. Spomen crkve u Prebilovcima bit će izvor snage, izvor života srpskog naroda u ovom kraju. Neće se ostvariti san naših dušmana da se Prebilovci kao srpsko selo ugase, koje je, kao što je poznato, bilo naseljeno ustaškim porodicama koje su pripadale ustaškom pokretu. Naselili se u našim krvlju poprskanim domovima. Ostalo dolaze bolji dani, ja vas srdačno pozdravljam. U ovom našem
45-godišnjem življenju u slobodi, često puta smo u situaciji da se sjećamo naše prošlosti, da sjećanja o našoj prošlosti veoma su različita. Dizati svoj glas protiv ovakvih sličnih divljanja i genocida nad nedužnim narodom. To je naša trajna dužnost i obaveza, jer sve naše žrtve su dio nas, dio našeg tijela i naše krvi. Uvaženi posjetioci, dragi prijatelji, poznato je da u ljeto 1941. da ne govorim o tome, neću, manje ću kazati. Međutim, po nekim podacima, u ovoj jami se nalazi, ova jama je progutala oko 2200 žrtava. Vi ste svjedoci da se, kad je riječ o broju žrtava, da je prisutna i to jako izraženo minimiziranje toga broja. Dakle, umanjivanje. Velikodostojnicima koji su svojim činjenjem, prisutnom i činjenjem upotpunili ovu svečanost, ovaj spis, ovaj skup, zbog čega smo tu. Hvala. Sada će naši dragi gosti, dramski umjetnici iz Beograda, Vito Dardić i Miloš Žutić, odrecitovati par pjesama posvećenih žrtvama ustaškog terora, čije se kosti nalaze u Šurmanačkoj jami. Movita zemljo Ercegova, sapletena od škrapa i zdula, vezilico jama i jazbina, kojima se ispod strmoloma raskrilila neba kroz pećine, da po njima lepeću jamari. Jamovita zemljo Ercegova, raonikom munje procepljena, u Ilin popreg upregnuta i šibana ognjenom kamčijom. Materico plođena kamama, krtičnjače u dečijim grudima, pletilico peštera i duplja vododera, urvina točila, naše pleme nebraća sjamiše. Sve se jame ispod zemlje ljube, jedna drugoj na uvo šapuće, koliko je pozobala Srba. Ovde je mir. Umesto nas neka vetar njiše do pole. Pamtiš li, Srbine, crvenu, a reku što nam iz grudi teče? Ako još živiš, poslušni zvuk, to naše usne mole. Crne ustaške krstove zapali na vidovdansko veče. Pamtiš li, Srbine, crvenu reku što nam iz grudi teče? Otvorene oči skrivamo od gladnih senki prošlosti. Ne verujte tišini što se umesto nas javlja. U bele tvrđave mermera zaključajte nam dobro kosti. Mogle bi mrtve ustaše da nam se napiju zdravlja. Ne verujte tišini što se umesto nas javlja. Strmolomke za đavolje fatke, a nekmoli za spodere sužnje, zadrigoše uz ljudskog jestiva, naše pleme ne brati sjamiše. Zjap do zjapa, surduk u surduku, procepine ralje bezdrobnice, gde akrepi spraviše uzglavlje grozdovima zdrobljenih telesa. Da nas nije, zar bi bilo jama? One su nam načve i trpeza. U njima je ruho za nevestu, nad njima se utvrđuju kumstva sa 3 prsta slaveći trojicu. Poljubi smo kline i sečiva, pod sekire podmetnu smo glave, bijucima udlaži smo rebra, pod destere popnu smo vratove, izbroji smo zube, okundake z bajoneta, prašta smo krvniku. Te kolevke odavno podimo i svoj porod
dok još u pelenama prepuštamo Lucija moljubca, da ga zgnječi i sadrobi malje. Spodoše nas majci pod pojasom, kroz grudi nam kolac progranao, iz koletke pravo na šiljboke i svatova odmah podvešala. Iskop nam se raspuči u kući, naše pleme ne prati sjamiše, da nas nije, zar bi bilo jama? Umuknula bleka ovaca, sa klepaca do prebilovaca, prazna do prazne, kolevka jeca, u šurmanskoj jami su deca. A od Međugorja kroz povečerje stvrdlo probija napev kao vražje svrdlo. Paveliću, šta ćemo od Srba? Vežu lance, bacaju šurmance. U jami smo oltar pozdignuli i na njemu jagnje žrtvovali. Muzli špilje, dojili peštere. Bez danuše behu nam sasudi, u jazbini uze smo pričešće. Neće proći još mnogo godina, a druga će crkva posvetiti one što nas bacaše u jame. Fra Tomasa iz sela Klepaca ili Zovka sa širokog brijega, Boža Brala i Boža Šiblešu, Bilobrka, Raguža, Morbera, Frantuna iz Dvora na Uni, Astaloša, Josipa iz Dalja, časnu sestru Dominu iz Livna i Franjeca Srećka sa Gorice, iz Drniša, župnika fra Petra i Moguša Mati na Udbini, ali pre svih pod križom zloduha Miroslava fra Filipovića. Zjap do zjapa ka opštem polomu, iskrasta se zemlja i prognoji, svrteše se svrdla u prišteve, a krečnjak se pretvori u saće, svako okce jama bezdanica, ko u jamu nije silazio i u njoj primio naporu, obgrlio seni svoje dece, cerivao brata bez udova i poznao majku po osmehu, taj se nimile. Još 19 članova bratstva Bulut iz Prebilovca. Od ustaške kame i u jami stradalo je 4 novorođenčadi, 21 dete od 1 do 5 godina, 17 dece od 5 do 10 godina, 24 od 5 do 15 godina, 7 čeljadi od 15 do 20 godina, 16 od 20 do 30 godina, 26 od 30 do 40 godina, 4 od 40 do 50 godina, 5 od 50 do 60 godina, 8 od 60 do 70 godina, 7 od preko 70 godina. Ozverila se jama u Šurmancima, sporao se krap, leleknula leska, zubima se osula kama, otvrli grumeni krvi i peska. Poviše se Vres, Pelen i Lozica, kad ustaški Levijatan pomori 870 Prebilovčana, Banđure, Brnjašiće, Bulute, Dragićeviće, Ekpečiće, Štrakanoviće, Mediće, Mirkoviće, Medane, Kese, Kruniće, Nadaštine, Suhiće, Tripkoviće, Ćiriće, Ćukove, Šariće, Nejač, decu i žene. Kao ovce povedoše na klanje, ustravljene Prebilovce, uz humku, uz pesmu iz halakanje, zauže smo selo Prebilovce, sve smo srpsko klali kao ovce. Sve ubili što Hrvatskoj smeta od odraslog do malog djeteta. Sa njima smo jame napunili i ustašku dužnost ispunili. Od jeze dublja probutaše pogibelj samu. Žena, goreći kod zublja, sunovratila se u jamu. Gorele su bitice kao kuje od ognja, dok je padala niz likice stradalnica Gospodnja. Samo da mine bojazan, da u zdralinu stupa plod, a ne trujna kojom gojazan stvor. 41. godine i da uputim iskreno saučešće i u ime nevesinjaca koji stoje čvrsto na vašem programu i u cilju ostvarenja želja za dosledno sahranjivanje naših mučenika. Moje saučešće iskrenije je tim prije što i mene moje
rane bole. Jer i ja sam potomak žrtve ustaškog terora koje je u prvoj sječi knezova 1941. godine mučenički stradalo kao što su stradali i ovi vaši nevini ovdje bačeni u jamu. Nevesinci, vidjevši opasnost koja je zakucala maja mjeseca na vrata Nevesinja, kao što je to bio slučaj kod vas evo u avgustu, da bi spriječili ustaška divljanja, digao se 24. juna masovno na ustanak i time presjekao zvjerstva ustaša i njihove presjekao planove koje su imali da sprovedu na području Nevesinja i šire Hercegovine. Vaša nesreća i vaše stradanje bilo je utoliko veće zato što ste bili osjećeni od svoje zaleđa i što ste bili okruženi većinskim ustaškim stanovništvom, jer ustaše bile su komšije, nažalost, koje smo čuli, imali priliku da na osnovu istorijske građe provjereno konstatujemo i da ih posle oslobođenja osudimo, ali nažalost to nije urađeno. Zbog toga što ta nepravda nije ispravljena i kao pripadnik Srpske demokratske stranke mogu vam obećati da ćemo dati podršku i moralnu i materijalnu i za spomen obilježje koje ste naumili izgraditi. Ne želim da vas zamaram, jer posebno se nisam ni pripremao, već jednom još želim da izrazim najiskrenije saučešće, a pokoj duše preminuli. Sretnije slava. Jako blagi čovjekovi. Oblaženi uskeni vječni pokoj podažni Gospodi usorši rabo Tvoji od ruku zlođejani ustaških pobiti i sotvori njima vječni uklanjanja. Bože naši, Amin.
sveti besmrtni pomoli nas, sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni pomoli nas, sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni pomoli nas. Sveta je Trojice pomoli nas, Gospodi greh naš, olavi koštu zakonu i sveti prosvjeti se moć našem zloradi. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Oče naši šest nebes, da sjatiš ime Tvoje, da bi carstve Tvoje, da bude volja Tvoja, jako na nebesi na zemlji, hljeb naš nasutni daš nam dnes. I ostavim dolgi naši, ako živim i ostavljanje dužnikom našim. Ne uved nas u iskušenje, no izbavi nas od lukavago. Jako Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svjetago Duha, ninje i presno i vo vijek i vijekova. I pravedni skončaši sja dušu nam Tvojih spase u pokoj, sokranjaja ih o blaženoj žizni, jaže u Tebe, se ovijeko ljubče. Pokojši Tvoji, Gospodi, teže si sjati Tvoji upokojevaju sja, upokoji duši rab Tvojih, jako je vijeci, čovjeko ljesi poslušeni vladi, uzi okovani, razrešili sami duši rab Tvojih upokoj. Ilinje i prisno i vo vijeki vjekova mili, jedina čistaja i neporočna ja djevo, Boga bez sjene rošaja, moli spasitelja dušu. Pravedni upokojaju se, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Sjaj carstvo nebesa ostavljenja grehovih u Hrista, bezbednog Otca i Boga. Ti pokoju sopći rad Tvoj, pravotec, otec i bratija naših, pogibših od ustaša, Hriste Bože naši Tebe slavu silajem, što beznačalni Tvojim ocem i sopresjeti, blagim i žetorijačim Tvoj duhom, ninje i prisno i vo vijek i vijekova. Amin. Premudro. Osmiješi Hrista, više besenim terapijom, bez ucenja Bogoslova Rošve, Bogorodicu Ti ja veličaje. Slava Tebi, Hriste Bože, upovanje naše, slava Tebi. Otcu i Sinu i Svjatom Duhu i nje prisno i vo vijeki vjekova. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Oče blagoslovi. Smeti Hristos, smeti Bog naš, molitve speši se sve mati, se ti sami se sami apostolo, to primoče pesu mi Bože, carstvo, se ti žutu naše pravci, od ruku Tvojjan ustaški pobiti, veseljeni trajni čintinjen, njeda vramo pokuti, šapeli so prišteti nas pomlijet, jako blagi čovjeko ljubav. Oblaženi, uspjeni, vječni, pokoj podažni, Gospodi, uskovši rabu Tvoji, od ustaških ruku pobiti, i sotvori njima vječniju pamjat. Vječnaja pamjat, vječnaja pamjat, vječnaja pamjat. Otaca naši, Gospodi se Hriste Bože naši, pomiluj nas.